Yo, okay. Agafilimi kacu nuko gatangiye barakwereka igisitati cyacu hano cyarasprayinze muri ubwo buryo. Uko gisprayinga rero havuye y'umukobwa uteruwe n'umuhungu muri ubwo buryo. Rero sasa biriya bintu mwabibonye kunari Ojimani barakwereka abangaba bavuye mu byabo. Ewana umbuvuyeyo n'uwitwa Niyosenga wacu ndetse nande na Mukesha wacu. Ngabo rero sasa zenguruka turebe. Yarazengurutse anamwereka nyashi. Hari ahantu n'isawa bya hatari ikitwa Mani rero Kagambage ndetse nande na Karumugabo nibyo biri hano. Hari ahantu ni fresh sana. Iki kibire nicyo cya Karumugabo, kiriya kinyuma ni cya Kagambage, icyo hagati ni cya Mani. Ewana abo ni sawa cyane. Niko Niyosenga yavuze akuramo ikarita mu gisitati kiwe. Ngabo rero sasa urakoze wagize stati urandemeye. Ngabo rero sasa urustati rwo nuko rukanura rwitonze. Abangaba barashimye rero barangije barigendera kandi bishimye rwose. Ngabo rero sasa baramacinze barigendera gusa urukundo rwo ni rwose. Ngabo rero sasa biriya bintu ndabikunze nanjye reka ngende. Ngabo Karumugabo niwe wakurikiye. Ngabo rero sasa Karumugabo wacu araza akurayo ikarita yitonze. Rero sasa Ngabo arangije afata ikarita. Ewana ni sawa cyane. Afata ikarita yiwe yitonze rero acomeka mu munwa w'igisitati kiri hano. Ngabo rero sasa ewana mwambonye cyabwiye bagenzi bacyo twakubonye wangu. Ngabo rero sasa igisitati cyacu kirangije maze gihera hasi kimusprayinga. Uwitwa Karumugabo wacu aburirwa irengero. Ngabo rero sasa reka dutegereze turebe niko bino biri kuvuga Amani na Kagambage. Ngabo rero sasa igisitati cyacu gifata indi spray. Ewana gitangira gusprayinga ko kanya. Karumugabo wacu agarukana n'umubebi. Mbega ibintu byiza we, biriya bintu ni oji. Barakwereka rero Karumugabo baramuremeye do bamuhaye icyuki cy'umukobwa jaho. Dore rero sasa uyu rero bamuhaye n'uwitwa nde n'uwitwa Kerere. Ngabo rero sasa hari ahantu ni oje kabisa ariko ni mugufi mwo gake. Igisitati cyacu cyo nuko gikanura. Ngabo rero sasa zenguruka turebe. Ufite nyashi ndakwemeye. Ndagushimye cyane. Karumugabo wacu arashima rero abwira abagenzi bati mwambonye sha twakubonye kabisa ni muzuri sana. Ngabo akuramo kadi yiwe mu gisitati kiri hano. Ngabo rero sasa Karumugabo wacu arangije nta kindi yakoze. Yarashimiye ashimira igisitati cyacu kiri hano. Gusa Karumugabo wacu basezera muri ubwo buryo. Baramupopera cyane. Ninjye ukurikiyeho. Ngabo rero sasa Karumugabo wacu arigendera. Wana agenda muri ubwo buryo. Ngabo uyu nguyu witwa Mani rero niwe wari ugezweho. Areba ikarita yiwe aravuga ati reka ngende. Amani wacu aragenda. Kagambage wacu asigara hano amwenyura. Amani wacu araza rero yitonze urave kuri Amani wacu. Arangije afata kadi yiwe ayicengeza mu munwa w'igisitati. Yanga kujyamo. ibi ni biki kandi acengezamwo ikarita yanga kujyamo gacwa wewe. None se bigenze gutera niko Kagambage ari kwibaza. Ngabo rero sasa ahatirizamo agasesekamo ikarita ariko ntabwo iri gukunda kujyamo. We nta mafaranga ufite banza wishyure. Niko igisitati cyamubwiye. Gira ibyo ugira cyangwa umva imbere. Igisitati kiranamusunika rero sasa. Ngabo rero Kagambage wacu hano biramucanga. None se koko ubukwe rurampakaniye kweri? Byaramucanze. Kagambage aravuga ati reka nigendere. Kagambage arikwega do araza bamwita Kagare wacu. Kagambage araza yitonze rero kwaza iki ngiki gihanagura ikarita. Ngabo rero sasa Kagambage araza afata ikarita yiwe rero sasa ayicengezamo birakunda we. Uriya se we kandi ko bikunze nuko ariho amafaranga angana iki kweri? Igisitati cyacu gifata Kagambage kiramupuriza aburirwa irengero. Wana ako kanya gifata ibyo gifata komba uko kibifata. Uwitwa nde uwitwa Amani wacu ari kubyitegereza we yaraburije. Ako kanya igisitati cyacu kirongera gifata icyo gipuriza kirongera kiraza muri ubwo buryo kirapuriza cyitonze. Wumbi mu gupuriza
Kagambage wacu yagarukanye n'umudada. Ewana Amani byaramushimishije kuko mana abandi bari kubaha ibyuki. Ngabo rero sasa ndagukunze cyane sisita we, aho ni sawa cyane. Nta kindi yakoze rero, yashimiye igisitata acyambura ikarita yiwe. Reka nkarengesha muri ubwo buryo Kagambage wacu arigendera. Ewana ngabo rero sasa Amani wacu yaragaruka yitonze, abwira kino gisitati rwose nkopa nta mafaranga menshi ifite, ariko rwose mbabarira nkope nzakwitura. Ati siko bimeze. Igisitati cyacu kiramwumva, arangije acomeka. Ahacomeka birakunda. Ahagarara yitonze, maze kiraza kiramupuriza nawe aburirwa irengero. Muri ubwo buryo ngabo rero sasa igisitati cyacu rero nanone nta gutinzamo, urave kuba iyi duniya rero sasa ukurikira unarebe, kirongera gifata icyo gipurizisha kiramupuriza kimanura. Ngabo rero sasa kumbi uwitwa Amani wacu bamuzaniye igihungu cy'igikobwa. Ngabo rero sasa mvaho wakinuwe, ubundi urambaza iki? Kwanza reka turebe. Yitegereje ku gatafari abona nta kariho. Ngabo rero sasa we ibi ngibi ntabwo ari byo nakubwiye ngo umukobwa mwiza, nubwo nakubwiye ngo nkope. Ati siko bimeze, igisitati cyacu kiramwihorera. Ngwino tugenda, ariko niko igihungu kiri kumubwira. Kigenzi kiwe urabona mbaye iki? Ngabo rero sasa wesha bakubeshye, ngewe ntabwo bajya banyoberaho. Niko Amani wacu ari kukibwira. Genda wa Mukaritasi we yatangiye no kugituka, arangije akurayo kadi yiwe. Ndanigendeye ubusa kuko ndasigara nduwande, niko kino gihungu kiri kuvuga. Ngabo rero sasa gikurikira Amani wacu we mva inyuma shanda kwiyamye. Yagiye akiyama. Muri ubwo buryo ukurikira unarebe rero sasa Amani wacu yagiye yiyama runo runtu rumuri bubi. Ngabo rero sasa arahagarara. We waretse tukajyana koko. Itegereze kariya gakoko kiritegereza. Ewana akijya inyuma, arangije agikubita umugeri ukinjiza mu bicaka. Wa muginga we n'ikindi gihe ntuzamenyere. We arigendera Amani wacu. Muri ubwo buryo ukurikira unarebe DC arakabasi igisitati cyacu cyo kiri hano. Kumba Amani yaraje ahita yiba bya bibori igisitati cyacu kiri gukoresha gipuriza. Ewana aragitsindira, igisitati cyacu kiramwitegereza. Ahari kurenga muginga niko kiri kuvuga. Uriya Mukaritasi azi ko yancika, cyaramwihoreye rero sasa. Haya basi maze Amani wacu araza kandi yitonze muri buno buryo. Reka nze nkwereke rero sasa. Arapfundura maze atangira kwipuriza rero sasa. Uko yipuriza nawe agenda burirwa irengero. Ewana arakarenga. Ukurikira unareba akantu ku kandi rero nyaboneka hatagira akagucika. Mu kanya gato nk'ako guhumbya, umuhungu muzima atangira kongera kwipuriza azamura. Gusa uko azamura akazamuka aboshye bamushumitse, kirebye kibona kirashumitse rero sasa. Ngabo ndapfuye wowe gacwa we. Ngabo kumbi kitegereje hano ku ruhande, cyabonye igisitati cyacu cyahageze kare. Ngabo rero sasa kibura aho kijya. Ngabo igisitati cyacu gikurayo inkoni, ngiye kukuzitura. Uyu nguyu arikanga mwuka byanamwe wambabariye koko. Ewana reka nze nkwereke. Amani wacu atangira kugenda ataruka muri buno buryo. Gusa igisitati kimumereye nabi, kiri kugenda kimuzitura. Uko ataruka rero mwabana mwe n'aka gafilimi kacu kagera ku musozo wako, mbabwira ngo mwirinde ibintu byo kwiva kuko nta keza kabyo. Mani bande biri cyoro kirero mwe mwese twabanye. Ciao ciao.